إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدم فهم أقول من كتاب التوحيد وأهدك فواني نفوتك تريس ونا بابا بهيغتون الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كرافا الله سبحانه وتعالى لوبي كرما بهيغتون بيان كرواف بابو ني بابوغي سرخي غوتوغا بيان كرافوني سورة البقرة ستيك فاستر سسناين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله مستكون غتريغا بيكو إباميهم الله سبحانه وتعالى فيوا إلههم تكك إكلانجا إفدين ألكون كره فرات تكك إباميهم بلاغن يحبونهم كحب الله إتكتي دك إباميهم لوبي كره الله لوبي كره فدين الله سبحانه وتعالى وإله أنتكم لوبيغا إباميهم إتكتي وتفرات باوري كرمنده أدي أقومن كوريريغا واه دكا فاني نهايتك فاهت باغ الله سبحانه وتعالى إيمانك أهلورين واه بيان كرافني إباميهن نكي والذين آمنوا أشد حبا لله إيمان بمستكن إم لوبي وفراتك الله سبحانه وتعالى أدي لوبيغا إخلاص تري لوبي إن إبس فراتن لوبيغا باوري نكرا لوبي أدي أقومن كوريريغ واحدك كفاني الله سبحانه وتعالى لوبي مغا علاماتك إكلانج لوبي وانه إمها غتكاي مغوتا دكوا دومتكا إكلانج فنوي إكلانج لوبيت حبيب محمد صلى الله عليه وسلم تباون كمغا إكلانج لوبي وين هاميكني مغك أقومن إخلاص تريكمن هريكمغا ويجين أقومن دانغلوكم إكم دكي كمن كوريس إكن الله سبحانه وتعالى حضرتك قبول نكربان إكن إخلاص تريكم أيكو إكلانج نبي صلى الله عليه وسلم دكوافا سنة أقول من عمل نكرا عندك هم أقول من كوريدك واحد كافان إفدين بيكو نوليكم غوانا الله سبحانه وتعالى الدين دوكو بيكو مرتد إكلانج الدين وإكبا وجهكم غوانا الله سبحانه وتعالى إفد بيكو أنكاوس إكلانج لوبو دغنا بيكو إكلانج جنة واحدة قرآن الله سبحانه وتعالى سورة المائدة فانساس حترون آياتك بيان كرافوني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إمام وجه مستكن اتبامهم كترين إميه كدين دوكو إبا إسلام دين دوكو مرتد وجميها فسوف يأتي الله بقوم فهي الله سبحانه وتعالى جنة وعهد بيكم يحبهم إبادك كلانج لوبو دي جنوا ويحبونه ودي كلانج ديك إباك لوبوا أذلة على المؤمنين مؤمنكم أتشق أوغانتر حمدرديوا أعزة على الكافرين أدي كافرهم أتشق قدفدا يجاهدون في سبيل الله الله موقع جهاد كرة ولا يخافون لومة لائم الله تكا إبامهم إبس فراتك ملاماتك بلمك فروالك نباتا میرے أقول من واحد كن آياتك مصنف رحمه الله مباب وجنوا فديواناين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
سورة توبة سويس وناي ميسا مصنف رحمه الله آية فتوك بيان قرافون آيتك فهد بيكي والله لا يهدي القوم الفاسقين مي آيتك معنى قل إن كان آباؤكم كليغ فان ودال واش تبامهنگ بفان ناي وأبناؤكم تبامهنگ درين ناي وإخوانكم تبامهنگ أخن ناي وأزواجكم تبامهنگ أمبين ناي وعشيرتكم تبامهنگ آئلان وتقبيلا ياي وأموال اقترفتموها تبامهن هودا فمدلاي وتجارة تخشون كسادها أدي بانغروت ودانكما بيرغم فاوا ويفارياي ومساكن ترضونها أدي هنغم جه ريوتي جدراي أحب إليكم من الله ورسوله متكتمي الله إله رسول ور وجهاد في سبيله إكلام موغا جهاد كرم ور تبامهنگ غاتوغا لوبوتيكم بودتي كنكن كمغا وجنما فتربصوا فايتبامهم انتظار قراش حتى يأتي الله بأمره الله سبحانه وتعالى إكلام عذابك أمر فلو تبامهم مچ فنوا فاهوت ميتاغ مصنف رحمه الله بيان كراك مودي انسان دنيا عامكو لوبيوا فرات ميهوريها فرات تكبر بودا الله سبحانه وتعالى إله رسول صلى الله عليه وسلم آدي إسلام دينتكا إسلام دين حقوا كورنجيج كومة كمكا إنا غيتوغا ميهوريها فرات تكبر بودا لوبي الله حضرة أوجيا إنك حقيقي توحيد أهلوري إنمس مين إبس فرات الدك يميكوا لوبيغ سوبون أي بابا كمغاويس أدي دارين كمغاويس أدي إناغ أخون كمغاويس أدي أختون كمغاويس أدي إناغ عائلايا إناغ قبيلة كمغاويس أدي إنا هودافا مودا كمغاويس أدي إناغ أمين كمغاويس أدي إنا ألافا وغدور كمغاويس أدي إناغ ويفار كمغاويس مين إبس إتشكا لوبيغ الله سبحانه وتعالى أمر فلك إن نوكيمنتري واكم غوانما إك معنی کی اللہ و لوبی گینے کی اخلاص تری میہ نونے ادی فریہم توحیدگ اہلوری نونے نکلانگے ادوڑگم وافد ایمانا تقوا اہلوری نونے اللہ تکا امیہ کی حیاتگ خودی بوڑ امہا کنتت کی قربان کو فامیہ نونے نکلانگے تکا اینک حیا ویت کرم دا میہ نونے ای انسانا کم انسانا کس مین کمس کمگا مين كمس كمكا هدي الله سبحانه وتعالى أمر فلا نوكي من تريوامه فهرجع أمر بدان الله نوكي من تريواني نج بابا نوني كافا نوني أم كابا فانج أمرك سوبون كم إميه رولياسانة تيكا نوني أم نج دارينج كنتتكا مشغول ودارين هينغ مجسمتكا كم بس نوني أم نج أخونج كنتتكاس එමිහුන් හිංගම නොජීදානේ තේ එමිහුන් ගොරුම් හොද මට්ටකස් නෝනියා මේනක අඹින් නිගේ තෙරේග කොරවා මුඛාතබ කොෆෙවණි ෆිරිහෙනුන් නම් එහෙන්නමස් මේක අනෙක් කොළවස්සම ඔන්නාන් එයි අංහෙන් තකොන් නිස්පෙක් කරාක් මොගානම එමිහුන්ගේ කබ ෆෑම්බස් තිබේන අද එමිහුන්ගේ දරිම්බස් තිබේන එමිහුන්ගේ එකඹලුන්ගේ අඛුම්බස් තිබේන අද එකඹලුන්ගේ ෆිරිම්බස් තිබේන අද එකඹලුන්ගේ මුදාවස් ඔන්නාන එමිම කොරවා මුඛාතබ කොෆෙවණි ආම්මකොන් එම්මෙහා ඊමාන ගහලුවරින්න එමිහක ශරීගොත් වාජිබ් කරවා එවස් කමෙන් අදා කුරුමුග හුරහක ෆස්ජෙහුමක මින් එවස් ෆරාතෙවා කම ගවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කඳ අලවා ෆෙවනි වঈදුග බස්ෆොල එකලාගේ අසාබුගේ අමුරුෆොල එබෑ මෙහක මච්චන් අතු එදාහුත් එහම ඉඛලාස් තරිකමායක එකලාගේ ලෝබීග ඔලේ මිහුන් ලෝබීගේ حالතුග දුනියේගේ හයා වේත් කුරමන්දා මිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමුරුෆොල මින් එවස් කමෙක් ඉස්නු කුරාන් مياد تفسيره الإمام ابن كثير رحمه الله وتعالى فواني إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا متكتي تبامهن الله إله رسوله بر أدي كلام موغا جهاد كرم بر تبامهن غاتوغا متكتي لوب بودوجكم غوانما فتربصوا إجمانك انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه تبامهن انتظار قراش تبامهن مچن آسفانه
Allah subhanahu wa ta'ala ge uqubat nikalange kofay tibam hen macca bawa labafana kamuge intizaruga tibam hen tibesh min ebbes magen mihaku ikhtiyar ko fikam go anama evani emihig maccan Allah ge kofaya uquban hagwefa ena amillatun azabuge magutan ena evani ulwaf Imam Ahmad rahimahullah riwa qura fa basfule gasave मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवेक अब्दुल्लाह बिन उमर फरापन रिवायत फन विदाल व قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول विदाल तिमंग अडवेहि में मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवत इदा तबायअतुम बिलईना अलईना के विफारिक मितांग अलईना के मुराद के विफारिक के बावत में मितांग इल्मर विदाल में मुराद के रिबाया जुआगे मुआमलात तंग हिमेने हराम हलाल बेल मनति विफारिक मुआमलात तक තිබෑමෙහුන් ගොස්සිකම ගවානම වඅඛذතුම් අස්නාබල් බකර් අදි ගරීගේ නිගුලුග තිබෑමෙහුන් හිෆාට්ටාගෙන් තිබේනම මෙතා ගරීගේ නිගුලේ හදීස්ගේ බේරෆුරුම් බයන් කරාපු බස්ලුග මුරාදකි කුරි zamaanu ගති මිහාරස් zamaanu මෙගින මෙහුන් කොංගුල එම්මසක දඬුවරික එවිම අබදස් දඬු ෆස්ගඩ ජෙවම දඬුගේ බින්ගඬ එවවරු කුරුමන් එසොර්මන්ගේ ෆහතුන් නිගුලුග හිෆාගේ algon men di zamanu gaanu odidoni farugo hungaanu ga hifage nuniyam eiregga emme boda dunyavi gotun eme mashghuluwe ule hmi geriyek gandugan kur masek aznab al baqar gerige fahatu nam sufi ge fahatu e sormenge mudalaga e sormenge dahiveti kam waraditum bizara adi danduwarikam tibame hun gos huswe egmane ki masek ke bame hun tere kongolon masek waraditum bizara وتركتم الجهاد ادي جهاد دوكو اگمانے کی دنیاوی معاملات تو حرام حلال نبلا وفارگی معاملات کو ربا جوائے من ابس کو بیرمن نتی مدلا فانسا گ مگتن اختیار کو ف دنیاوی کنکم گ گریب کریا جملو گ فاتون اسورمن گ فاتون ابد دنڈ تکو گ فسکنڈ جہ دنڈو اندا دنڈو حدا komme masek tekkam gaves man nabi sallallahu alaihi wasallam misal jessone eruga emme gaden e masek ehma dunyavi masek ketto fon abada abad ek muda hodu mattaka dunyayek mul haya qurban ko wa taraktumul jihad allah moga jihad kurun ekko dukolla hisab gossikam gawanama sallallahu alaikum dhullan tibame macce man allah fa qurwane nikametikame لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم ان نكمتكن تبامه متين من الله نوفل واهت تبامه دينن امبر رجوع وجو مدانت اهم algon men macce man Allah labwan fa nikametikamakke algon men naam sufi ge faatu dunyavi modalu ge faatu Allah ge deen do kon eira ka amur fulut do ko haramen halal nubala dunyavi kankamuga mashghulwe ilahuge lebba duniyege ulumuga badaluga algonmenge abidarinna algonmenge mudala algonmenge dunyavi kankamuge lobiga algonmen qurban wima Allah subhanahu wa ta'ala algonmen wani nikamit qurwaf e nikamitikan algonmenge kibain uful lawani hameke emme gotakun ei alun ambara algonmen Allah ka amur fulutaka embo rujo wadiya agumantere warak ginen tibeflum adoswane खासों में ज़मानों का इस्लाह के नमों का तफ़ावत गोलित गोमुंदा ज़मानों का वरक गिनान तक़रार पुरे आयते इन अल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम हम कशोर मैं अल्लाह कौमे के हालत बदल नुकुरबाने एबेग अमिल्य एबे में होंगे नफ्सुता बदल कुफ मदांत මේ ආයතුක මුරාද් ආගමන්තරෙන් බය ආම්මුක මිසමානක මේ ආයතුක මුරාද් නගනි අස්ලු හගියතුක මේ ආයතුක හගියගේ මුරාද් එක්ගනු එයි අල්ගොන්මෙන් කුරා ෆාෆෙක් ගසොක් අල්ගොන්මෙන්ගේ නේග්ගානි කමක ගසොක් අල්ගොන්මෙන් දුනියවි කංකම මෂ්ගූල් වේ හරාමා හලාල නුබලා දුනියගේ හයාතා මෙද අල්ගොන්මෙන් දහිවෙති වීම අදිනුම් බස් අල්ගොන්මෙන් කුරා නේග්ගානි කමක ගසොක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා कोफाएं उक़ूबात मुज्तमा फ़ोनवीमा अलगुनमें बैन हिवनी आयम मिबुननी ए कोफाएं ए उक़ूबात कुन सलाम वांग अलगुनमें अत्तकु मसे के कुराश एरुन्ने अलगुनमें
Allah subhanahu wa ta'ala bayan kura febudun halatu badaluwegen dan Allah ge kofa ki uqubat ki algon men atun kurimatilage mana kurwene chenno eki waanakamen em algon men abudus rakkatirikam ge wasiletaka algon men rattan uskof washagen gajahaf algon men rada system ta warugad goffa musun lafa kur achi warugad kurun e no qur'an algon devwa firshad Allah subhanahu wa ta'ala yangawani tibame hunna timang ilahu kofa alevvi mi faafa tibame kurime ehem bima Allah subhanahu wa ta'ala anakkaves rakkatirikama amankam ge halataka tibame hun badalu koddevu muge ikhtiyar tibame hun atu goti ei e faafe ge sobun Allah tibame hun uquba devi faafa eneggani kan duko tibame hun badalu wejja men Allah tibame hun halat badalu kurwa ehem ekalange uquba devi halatu ga algon men tibeme ege sobun algomna uquba ta algon men atun kurimatla onnakas algon men nak ela uquba te fe nokurwen neki waanaka menno emvima Allah subhanahu wa ta'ala ke niyafuluga milebbi uquba ta algon men kurimatla algon men attakum badalu kuram ve kiyagen algon men e sobakattaka men Allah uquba lebi sababun burikotan hure eneggani kamuga e ghafil kamuga tibegen e ilahu debi uqubatun salameva algon men abadu mase koriyas algon men kum salamatan wa nim ayatuku muradaki inna Allah la yughayyiru ma biqaumin qaumakan Allah jassafa kame e kalang nufullawane e bamem amil attakum ekamuga sababutak durwegatima nuni faafaga sababutak emihun durwegatima men Allah bamem halat islah ko dewan egmane num faharagges algon menge terega midennevin dimawa karisataka hadisataka agumana korem hori kankan nukurashki eka midennevi ei algon men mikankam araganna mawkam gave ei algon men ayatun dalil kora gekkam gawanama e dalil ekroni rangala kanno Allah subhanahu wa ta'ala duniye agumana kankan jassawani algon men imtihanu kurawmattak ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إجماع كندوغا فساد عام فاروان فشاف فاروج إكيف يعنت بما كسبت أيدي الناس ميستكون أتكون كلا كنتتك كساوبون هم أتكون كلا كنتتك كساوبون فساد بي أتكون فساد كرو متالا إصلاح ويما قرآن الله قال ليذيقهم بعض الذي عملوا إبامهم كلا بايك كنتتك رها عذابك رها إبامنا دكيو متك huriha kamen numi dakkawanik algon men kura komme kamake kalanga azab ga rah dakkawana bimmati ga evve sitchin Allah duunu kurabi salaka nukuraba evre maanu banku algon duniya gulani ekalanga de niumettaka balafa algon men evves kamen nukure eniumettaka kufuruen algon miulen adi algon men abada faafa kuram medani ekalanga bimuge kalanga rizqu ka embima algon men kura komme faafa ka duniya ga mihinga neeggani kantakai fahish kankaman Allah subhanahu wa ta'ala uquba devwanama bimmati ga evves direech dunu kuravis ekam kali udhiqahum ba'd alladhi amilu tibamihum kula bayek kantattoge bamihum kula bayek kantattoge raha dekkewmatta eki kurant la'allahum yarji'un ebamihum eburi timang ilaha hadratan alun ruju aveto ekam algon menge vishnumaki eneggani kamuga e fahish kamuga tibegen algon me balani eya azabakun kofaak algun salame vet enenwa ribaage vifare kuramu juwaage vifare algun kuramu zineya fahish kanka mujtamoga aam kuramu islaha fasaden algun goakam goanama ei taakunta goje goye nun ek ei islahu gunamuga fasada kurunge em Allah subhanahu wa ta'ala algumna izzata karamat devwane kan oti waudu odigem shartaki tibamun ge deenan embo rujo wejjiya esam fereng yoti algoma izzata karamelif enun gotokun enun magakun izzata nuliben umar ufan ge basful mashhur basful nahnu qaumun a'azzana Allah bil islam aharmannak islam ge sobun Allah izza korebe famahma btaghayna al izzata bi ghayrihi adallana Allah enun gotokun aram izzen hodan ulafi Allah harman nikamet koraba emma evves miho kiko ge noane e ayatuku muradaki algonmen ekama ehen bidekum kurimatme nun algonmen kola nubakamage sawbun akama vejjam algonmen nafsutan islam kurim Allah algonmen ekam kam salam ko debba ei algon mancho ekama
ibn kathir rahimahullah vidala fawani mi ayatuga evani algumana devwa fe inzaraki min evves kamaka algumana lobe wejjikam gawanama allah subhanahu wa taala uqubatuka amur fulut tibame gumachan annawt effoga musannif rahimahullah gennawa foni anas gefanu riwayaten hadis basfulai wa an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in mane tibame uteren evves miheku imam vikam ganwe itanga ilmar vidalwani agige muradaki tibame uteren evves miheki imam kam furihama vikam ganwe hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in Bukhari Muslim riwayat tibame utere evves miyaki iman kam furihamo ekam ganuwe hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi emihe gaatu gaanti mankade faanu deke wa lobi emihe ge bappayai egiterege mammais min waladihi enage darifulai wa walidihi enage member fainai wan nasi ajma'in emmeha mistakun navore bodu ejjo maddant evves miyaki iman kam Allah subhanahu wa taala edwodi gannawa daraja වීකම ගන්නවාන එමීහෙක දෙක එමීහෙක මම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙකවා ලෝබි එමීහෙක මම්බ ෆෑන්නයි දරින්නා එම්මෙහා මීස්තකුන්නවර බොඩෝ ජොමදාන්ත ඒරුන් ඊමාම් වේ ඒර එක දෙපා අමරු ෆලක් කියමන් තරිවේ කුරින්දී මිතාංග බයන් කරවේ ආයතයි මේ හදීසා මේ එම් මවුදුවගේ දෙනස් කුර්ආන් ගේ ආයෙන්වත් මිතාංග හදීස් මේ දල්ගොන් මෙන්ගේ agumana fennam hore manzar tak balala fiyam michki agumana sharah kodden jehor ma saafich agumana teren kaakotto olifoti bangura vikkunge harankamek kaakotto saafunu me emmege nan dakkawa ke ilmoringe khiyal tafaatun ta ginwege mer ulekanek kaakotto engani namaz wajib nunk kaakotto engani zakat wajib namaz wajib kan kaakotto negani ಕಾಕತ್ತು ನೇಗನಿ ಜಕಾತ್ ವಾಜಿಬ್ ಕಾಕತ್ತು ನೇಗನಿ ಹಜ್ ಕುರನ್ ಜೆ ಕಾಕತ್ತು ನೇಗನಿ ಹರಾಂಗ್ ಎಚ್ಚಿ ಹಲ ಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಓದುಮಕೆ ಹರಾಂಗ್ ಕಮೆಕ್ ಕಾಕತ್ತು ನೇಗನಿ ಬಂಗೋರಲ ಓರ್ಮಾಯ ಹರಾಂಗ್ ಎಚ್ಚಿ ಕಾಕತ್ತು ರಿಬಾ ಹರಾಂಗ್ ಕನ್ ನೇಗನಿ ಮೇಕಿ ಇಲ್ಮೋರಿಗೆ ಫತ್ವಾ ಕೆ ಬೇನು ವಾಚಿಸ್ನು ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಸಾಫ್ ಕೊ ಹರಾಂಗ್ ಕುರಾ ವ ಹಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ ಬಯ ವ ಹರ್ರಮ ರಿಬಾ ಅರೈ ಬಸ್ ನೇಗುನ ಸೆಗೆ ವ ಅಹಲ್ಲ ಹಲಾಲು ಕುರವಿ ಅಲ್ ಬಯ ವ ಫಾರಿ ವ ಹರ್ರಮ ರಿಬಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಿಬಾ ಹರಾಮ್ ಕುರ ekam jahiliya zamanu ga riba haram kurabbi ayba walema jahiliya zamanu ga mehun engijje ko banka me haram vechcheki abu jahul engijje ko chik haram ekam ko algon men me to qur'an ta qur'an ko wa harrama riba allah haram kurabbi ayat ta qur'an ko kiyaru algon men terege ebuna haram riba en ekkam ka nowe ei mihar onne chenu ei jahiliya zamanu ga engijche ka bani riba ebes muamalat medu haram kam ka nowe كبعض أفراد النوم على قولنا كمل اقتصاد ربا كمتش بناء تفات نندب الله غفر النبي صلى الله عليه وسلم سنك اقتصاد يقولون قوم تدوها كدشة بانغروتهم هلاكوكم دني على قولنا اقتصاد نظام دولي ميري ربايا جوايا دماغ كين على قولنا اقتصاد كل جاني مي على قولنا دكان جوا كمل أفرادهم بس بين منوي شارعي هم تقومتي معاملة كرك أميل أفرادهم بس جبابي لون توغا الله كو يكون فناوي كن نتيجة دني جواك كنت توغا ور ألقون من نكرم هو ويفاري من آياتك بيان كو فدين وتجارة تخشون كساد ويفاري بانغروت ويدانه تي ربوي معاملات دو كل ويكن جواك معاملات دو كل ويكن ಹಶಿವಿಕ್ಕುಮಗ ವೇಫಾರಿ ದೋಕೊಲ್ಲವೇ ಕನ್ನೆ ಬಂಗುರಲ್ಲಗ ವೇಫಾರಿ ದೋಕೊಲ್ಲವೇ ಕನ್ನೆ ಊರ್ಮಗ ವೇಫಾರಿ ದೋಕೊಲ್ಲವೇ ಕನ್ನೆ ಕೀವೆಗಂತ ಅಳಗೊಂಮೆಂಗ ವೇಫಾರಿ ಬಂಗುರೋಟ್ ವೇದಾಂತ ಕುರಾನ್ ಸಾಫ್ ಕಬುನನ್ එහෙම වෙච්චි යම අල්ලාහ්ගේ උකෝබාත ඉන්තිසාර කුරාස් උකෝබාංගේ රංග එක්ක බන්නන් ජොහමෙන්නෝ එවර් මා බොඩේ උකෝබාත තකමද අගොන මෙත් මිරි වාෆිලෙෆ් මී අගොමෙන්ගේ මන් සාෆ් කො ෆෙන්නෝගේ මන්ස මෙද අගොන් මෙන්න කන්නේ වරබ්බොඩ බලාගෙන් උළුනි අනෝනි මින් සමාලු අක්තෆාතු නන්තකුග
ರಿಬಾಯಿ ಮುಆಮಲತ್ ತೌತರೆ ಖುದ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗ್ ವದ್ದಾ ತಿಬ್ಬ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಫೆನನ್ ತಿವೆ ಫುಲ್ ಮೆ ಅಡೋಸ್ ಸವಾಣ ಫೆನಿ ವಡಾ ನವಾಣ ಟಿ ಬಿಲ್ ಗವಾ ಟಿ ಬಿಲ್ ಕುರಿಂಗ್ ಅಡೋಸ್ ಲೋನ್ ಗವಾ ಲೋನ್ ಗ ಫಾಸಾ ಗಿನಾನ್ ದಿಫಾ ಗಿನಾನ್ ನಗಿ ಮೈ ರಿಬಾಯ್ ಮೇದು ಕೇನಿ ಟಿ ಬಿಲ್ ಗಿ ಕೋಚ್ ತಫಾತು ನಂತಂಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಫಾಸಾ ನಗಾಫ ಇತುರ ಅತ್ಲನಿ ಕೊಂಚಿತ ಅಗಮುಗ ಫಾಸ ಮೆದನಿ ದೌಲತುಗ ವಜೀಫಾಯಿನ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಅತು ನಗಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾಸ್ ಎ ಫಾಸಾ ಮೆಹರ್ ಮೆ ಗನ್ನನಿ ಟೀಬಿಲ್ ಗನ್ನನಿ ಎಮಿಕೆ ಟೀಬಿಲ್ ಕಿ ದರಣ್ಯದ್ದೆ ಎತಂ ಆಹಾರಗೆ ಫೋನ್ 1% 1% ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಆಕ ಅನಕಾಸ್ ಇಗನ್ನನಿ ಫಾದಾ ಕೊಂಬೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಫಾದಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರನಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಫಾಸಾಯಿನ್ ಲೋನ್ ದಿಗೆಂ ರಿಬಾ ಅನಕ್ಕಾಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆತ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಹಾಲತಕ್ಕೆ ಮಿಯತ್ ಮಿವಾ ದಕ್ಕಾ ಮೀಹಾ ಕುವ್ವರಿವಾ ದಕ್ಕಾ ಮೀಹಾ ಗೋಸ್ವ ಅನೇಕ ಮಿ ದರ್ಜೆಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮೂಳೆ ಮುಜ್ತಮಯಕ್ಕೆ ಮೇಗೆತೆರೆ ಎಮೆಕಿ ಪಾಮೆತ್ ಮನೆಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮ ತೆರೆಗ ಮಾರೂಫ್ ಮುಂಕರ್ ವಾ ಹಿಸಾಬ್ ಗೊಸೆ ನುಬಾಕಂತಂ ಹೇಯಕಂತ ನುಬಾಕಂತ ಮಿ ದರ್ಜೆ ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಹರಾಮ್ ಕೊರೆ ಫಿರ್ ಬಡತಿ ಮುಆಮಲಾತ ಕೊರ ಮಂದಾರ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಮೆನ್ನೆ ಮೀ ಎವ್ವೆಸ್ ವಾಹಕೆಕ್ಕ ನೀ ಮೀ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿವೆ ತಾಕಿ ಹಾಳಂತಿವೆ ಶೇಹುನ್ ದಕ್ಕಾನೆ ಕಾಲು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬಲಂಜೇಚನ್ ಕಮ್ ಕುರ್ಆನ್ ಮೆ ಅವು ಮೆ ದನ್ನೆಚ್ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮೇದು ಸುವಾಲಕಿ ಕುರ್ಆನುಗ ಇನ್ಸಾನುನ್ ಕುಂಗುನು ರಿಬಾಗೆ ಮುಆಮಲಾತೆನ್ ಹರಾಮ್ ಕುರಾ ಎನ್ ಇರು ಮಿಯದು ಮಿಕುರೆ ಮುಆಮಲಾತೆನ್ ಹರಾಮ್ ನೂನಿಯ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ದಕ್ಕಬಲಾಶೆ ಕುರ್ಆನುಗ ಹರಾಮ್ ಕುಫೆ ಮುಆಮಲಾಗೆ ಕೋಚೆತ್ತೋ ಕುರ್ಆನ್ ಹರಾಮ್ ಕುರಬಿಕಂ ಎಬುನಾ ರಿಬಾಗೆ ಮುಆಮಲಾಗೆ ಈ ಕೊಂ ಗೊತಕ ಕೀನೆಕ್ ಕುರ ಎಚ್ಚೆತ್ತೋ ದಕ್ಕಬಲಾರೆ ಮಿನೂನ್ ಕೊಂ ಎಚ್ಚೆತ್ತೋಯ್ ಎಮ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆದನ್ನೋನಿ ಅಬೂ ಜಹುಲ ಕುರ್ಆನ್ ವಿಸ್ನೆ ವರ ಇಸ್ಲಾಮುನ ನೋಯಿಸ್ತು ನಿಮ ದೆನೆಂ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನಕ ಕಾಮಯಾಬ ನೊಲಿಬೆ ಮಕ್ಕ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ವಿಷ್ಣು ರಿಬಾ ಹರಾಮ್ ಕುರ ಎಬುನಿ ಮೆ ಈ ಮಿಕ ದರಣಿ ಗೊತು ಅನಗಾ ವಿತುರ ದೇಚಿ ರಿಬಾಗ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಗಿರೋ ಆಗಮನಕ ನೋಯಿಸ್ ಎಮ ಅಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತಫಾತು ಮುಆಮಲಾತ್ ಹೋಗ ಮಿದೆನ್ನೆ ಮಿದೆನ್ ಗಾನೂನತಂ ಹುರಿಯಾ ಗಾನೂನತ ಬೆಸ್ಮನ ಶರಿಯ ಬೆಸ್ಮನ එකಂ ಮುಆಮಲಾಂಗ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಕಮ ಹೆಂಗ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇದು ಬಿಸ್ನಾಲಂಚೆ ನುಕ್ತಾತ್ ಕೀನೆಂ ಅಳಗೊಂಡ ಕುರಿಯರಾಣಿ ಕೈತ ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗಾಫನಿ ಫಇಲ್ಲಂ ತಫಅಲು ಫಅذنوا بحرب من الله ورسوله ತಿಬಾಮೆ ರಿಬಾಗೆ ಮುಆಮಲಾ ನುಹುಟ್ಟಾ ಫಿನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಲಾಹ ವ ರಸೂಲ ಅದೆಕೊಳ ಹಂಗುರಾಮ ಎಲಾನ್ ಕುರಾಶ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ್ ಅದೆಕೊಳ ಹಂಗುರಾಮ ಎಲಾನ್ ಕೋಗೆನ್ ದೌಲತೆ ಕೌಮೆಕ್ಕಿನ ತೋ ಕುರಿಯದ್ದಾನ ಎಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆತಿ ಹಂಗುರಾಮ ಗಾಲತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ ಅದೆಕೊಳ ಹಂಗುರಾಮ ಎಲಾನ್ ಕೋ ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಹಗೀಗತ್ ಎಮ ಕಂಕ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆಕೆನಿ ಮಾದ್ದಿ ಹಿಸಾಬ್ ದಕ ಇಮಾಮ ಬಬೆನ್ನು ಫರ್ದಾಗೆ ಫಾತುಗ ಫೋರೈಫಾವಾ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವ ರಿಜ್ಕ ಬರಕಾತುಗೆ ವಾಹಕೆಗೆ ದಕ್ಕಂಜೇವಾ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض رشوق أهلورين تقوى إيمان وتقوى ورجنما تمن إله يبامه ومچن أودم بركاتك دورتن أولوا دبوا وشيمه ألغمن تقوى ورجكم غوانم الله سبحانه وتعالى أوداي بيمون بركاتك رزقك خزانات أولوا دايما دين ألغمن كوريره إنه قتكنوا إنه قتك أبدس درمون غس නොයිතාක දෙන් අලගොන් මෙන් ආතුන් ෆෑසා නගාගෙන් අලගොන් මෙන් හෙනෙන් කංක හිඟම ජේනි එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ රිබයි මුආමලාත් තක බරකක් නිත්කුරාෆා එම්විමා මි හුරිහා ෆරාත් කබුරේ මුදලායි අම්බෙතරින්නායි ගෙදොරායි හුරිහා එච්ච කබුරේ ලෝබි හැමේකෙන වංජෙන් අල්ලාහ් ඒරොම් මිහාග හයන් අල්ලාහ්ට කවලේ හයත් එක්කම වෙගෙන් දානේ මිතාංගස් බැංක් කුරා ෆනේවා ඒ හුරිහා ෆරාත් කබුරේ අල්ලාහ් අයිලා රසූල් දක්ට බාමා මෙද බල්ලවා එහෙම මිසාලය අලුම් අලගොන් මෙන් තෙරේ මීහක ශරීගතුන් ආස්ස වකි කමෙක් පුරන් අමුරු පුරීමා නිවාවා මීහක එංගිජ්ජියා මීහු මලාමෙක් කුරන් ඔෆිස් මීහු මලාමෙක් කුරන් බොස් රුලියාසන් ෆිරි මීහා රුලියාසන් කාරේගුලේ මීහුන් දෙන් කීකේ බොනානි තිකාර එදුමෙල්ලාෆිය බුරුගාලාපි දැන් එකම වාක් රංගලේ තියන්නේ උලෙන්ජේ නෙකෝකොස් නෙබා අම මිදෙන්නේ වශාගොන මුජ්තමා රුහේගොත් ෆිරි මීහා රුලියාසන් අම් මීහා රුලියාසන් මින් ඉන්සාන දුනියේ ගොලොම් මිදාගොත්
malgun huriya massadegen halluani midenne huriya faratok hashifalala allah algun men kurimat lafiya me isam ferin enawati hagigi imanok iman ema hagigi imanok iman nuwene mi farat deke wa lobbor sharoi amur deke lobwege none eirun mihege munek kandura kannu bala erum bafai mammai dariye ambe nonan allah kiyamanteri wa vejja efaratuk puren ebbes hurahe nonan erun ene heri insanunge kibe minimum ve allahan hame kay lob ei algon men tawhid ga holwarin kamuga umuge muradak ifotuge sharha ga vidala fani faman idda mahabbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biduni mutaba'atihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lobik purakam da'wa kurami hai kaleg fana kiyamantiru mennet timan waral lobi awmen kame dahala bana ka kum farad de kem loben allah de kem lob din allah ko rasula de kem lob ekamako lembera vidala faden ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu ilaha muradifa ilaha lobakam da'wa ei buddhi kabul kurak awme insana de kem insano karamrani khale de kem lob amasen ekam ene bunima kan odde ena hingede gotakanno oleni adi koba ena ruliyanna kame kurani kokkofama ahalarbane warallobe kehalobe enukuran qabule algon men insanuge naziriyas nukuran qabule farat ka mehege lobe wejjiya e farat deke lobiwana e farat deke lobiwa farat deke lobiwana e farat lobe kuran kandatta ka lobe kuran hama eaye ko e farat deke ruli ara farat deke ruli wessannan e farat ruli anna kantaddakai takechchai kulakuleyai kaatakechchai rahataka semehege ruliyannan ei kivegen emiha evani emihege lobiga hagigi maanadak tibewon alusan laila gwa laila majnun gwa lobi gwa ni mawduga deke furiwa laila ge lobiga majnun mikeni bogwa afunnami lobiga enage sikundi ena wake phone laila ule rashan ene arafiyam laila ule rashuge faruge hilaga bosde kama enawa laila deke wa lobiga laila ennummi laila ulun rabbi mi wahaka ge defun ehma lobiga miha da'wa kura ko wanya man nabi asosum lobiya kama da'wa ko fa ekleg faana tabanu ekleg faanu ge lobbure enaga miderinna enakka abafange lobi iskura kum gawanawa ei dogeke ei kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala qur'an wa yaquluna amanna billahi min bunya arman allah ima wajja wa bir rasuli adi rasula bas wa ata'na adi arman kiyamangem fime thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wama ulaika bil mu'minin surah an-nur ge 40 habwanai timmen allah ilahu ge rasula imam kiyamantir wajja buna baykuwe thumma yatawalla fariqun minhum den egeteren bayku allah ga amuru fula nukevanteri furagast deenu ga amuru fula tangama furagast de dubwagan e amuru fula tanga nukevanteri wama ulaika bil mu'minin e baamihun iman vi bayekam ga nuwe iman wani algon men tibe fulun kiwa idala fonnan kuri be fulun sheikh muhammad jamil rahimahullah jamil didi liwa fawa rahimahullah liwa fawa ईमान कम के तारीफ इस्लाम कम के तारीफ बोलबा कियमंगत ए इस्तिस्लाम के आराई बहमे बोलबा कियमंगत हुद्दन हमें किन अल्लाह बोलबा कियमंगत हुद्दन वाणे गौम कव्वस दिदे कव्वस गौमी सलाम कव्वस बोलबा कियमंगत गई आळो कमे रुकू आ सुजूद कियमंतिक एव्वस में कागुम बोले तिरि नुकुरान अल्लाह अन्नु ඒ උද්දකම මේ බෝල වාක්‍යමංගතුන් එයි මිදෙන්නේ කියමන්තරිකමාණයි අලුගොන් මෙන් අතුම් ෆෑන් ලොලුම් බොලුම් අල්ලාහ් කියමන්තරිකතුන් එයි ඊමාකම ඒ කියමන්තරි වුන්න මේ අනුදකන බහනයි ඒ ඉස්තිස්ලාම් ගේ මානේ කි අමාන් දිනු එසා කංගුරාමේක බයක අමාන් දිෆේ ඉස්තිස්ලාම් වේබුණා ඉස්තස්ලම එමෙන් අමාන් දිනීම එකොළුන් ගේ ගදවි මෙහෙන් බුණනේ කල්ලේ මෙහෙන් තිබේෂේ බුණේ එමෙන් නුබුණා කීවෙකන් තෝයේ මුන්තිබනේ ඔෂෝන්නනි හතියාර බාට්ටනේ දේම මච්චන් නගාර නොස් ආහන කීවෙකන් තෝ හතියාර බාට්ට වේ කීවෙකන් ඉස්තිස්ලාම ෆෙමන් එති
em sharoi amuru algon metibi bolamba kiyamam ve istislam algon men nahanan kibegen ei kibe algon metibi bolamba kiyamangef kibe algon men sualen no Allah algon sual qurbani kibet algon quran kibe te kibe algon men ge iman terikan unnje darajak em emihunge mis munafiqunge misalaki kiyaman teri vejja ambune iman vejja ambune e names kamaka kiyaman teri wan jijjam qur'anu Allah taala angwa pada emihun naki tanta jahab honna lakkofuna lakudi kandu kande ke eggwa nebes harakat egano angaponiwa wa yaqulu tasma' li qawlihim wa hadak kafiyam wa idha ra'aytuhum tu'jibuka ajsamuhum kalegwa nemin finner emihun hashigandu tabar wargodawan ritiwan wa yaqulu tasma' li qawlihim wa hadak kamfara angaponiwan huriyaka emihun kura ekamako كأنهم خشب مسندة هنا سميم تنتا لكوفنا لكودي كندو كنا كيجوا بس حركات نونا شعر يامرك كيمان تروانجي أنغا ورفونيوان إسلاها هوريها كم قرآن قوم هنگان هنا بس نماذ زكاة رودن حجوا كاسيام إن إبس فرادك حركات نوفنا أي نفاق وهلو الله كيمان تروان كل ما دين أقول من حركات فينا جه أقول من عمل يدو مكان Ibnu Taimiyah rahimahullah idala fawani wa ammatun nas war muhim wa hakami wa ammatun nas ammukum mistak idha aslamu ba'da kufrin kafar kama fawq mane kufur ule dem fawng islam vejjiya aw ulidu ala al islam nuwata islam ga macchang ufam vejjiya algon menhen waltazamu shara'i'ahu effo allah ga shari'at ga amur furta kiyaman teriq ulem fashafiya وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله إميهم واني الله إله ورسوله كمن تريوا بايغوت فهم مسلمون إميهم نك مسلمون ومعهم إيمان مجمل إميهم كباغا إجمالي إيمان كمبه إجمالي إيمان كمان كي تفصيلي إيمان كمان أو من كابفا مسلم قرآن الله غفير نبي أكلانغ رسولا دين أو من إغوتن إيمان وكم ميولني نماز كو زكاة دي روض حج أمكم مستكم يوليه لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك إنس أستو حقيقي إيمان كيمهم هتري وانما غناني حرفت كفو حرفت අනේකේ ඊමාන් කමුගේ තෙරේ වද දීන් දස්කොම් අල්ලාහ් මාරිෆා කොෙන්ගේ ශරීයතුකුම් තදනේ එහෙන් අන්නම ඇසේ අල්ලාහ් සුබ්හාන දෙව නියමත් එකලාංගේ නියම දෙව මේක මිදෙන්න විගොත මීහා ගෙහිත එකලාංගේ ලොබ්බයි කියමන්තරිකම් වන්නමුන්දේ وإلا فكثير من الناس එහෙන් නෝනි فكثير من الناس لا يصير إلى اليقين ولا إلى الجهاد ميستون ترين جينا ميهم مي يقين ගේ දරජයකම් අධි කලාංගේ මොග ජිහාද් කුරුම්ගේ දරජයකම් එමිහුන් විශ්තුමෙන් උදේ එම්වගේ මම නබි අසෝසම හදිස් කරා බස්කුලගේ ආසවේ ඒනගේ හිතුගා jihadang Allah moga jihad kurmuge rangalo fursate libi jihadang hituga niyen nuganna miha jahiliya marakonne maro egmane ki algon men kommeta guti bas Allah subhanahu wa taala moga jihad kurmuge fursate libi jihaduge magen agumana tanawas ko devvato edun ei iman kamuge terege menek adhikalakam dima nuweto filaulun ei rangalo gotenno agumen gabu kuran jihaduge namuga hinge ben harakattegi jihad kamaga nuweda rangalo sahha manhajge rangalo sahha aqidayega saaf salih rangalo didege dashuga Allahge deem matir kurumattaka kurave jihadaka algon me intizar kuranje iman nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani man talaba ash-shahadata bi sidqin teduri kamayaku Allahumma ga shahidumge daraja libban edejjemiha بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله سبحانه وتعالى ميهكو شهيدونගේ දරජයක ගෙන්දවා හුට්ට ඒනගේ එඳුගොව්ව මරුයස් එනක නියතුකසෝ ඉඛලාස් සරි නියතෙන් එනෝති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අරන්න ඉබ ඉලාහුගේ කලිම ෆුල මතේර කුර්ම ජිහාද් කුර්බානේ මගේ දක්කවාතෝ එහි ඉඛලාස් සරි නිය ඔවෙජ්ජකමුග වානම ඒනගේ ගේක අමිදරින් කෑරේක මරු එදියස් මං අල්ලාහ් ඒනගේ නියතුක මච්චන් ඒනේ ශහීදුන්ගේ දරජත දෙවවානකමුග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එම ඒ මක්සද කි ඊමාන්කමුග මක්සදේ අලගොම හිතුක ඔන්නන් ජේ කමෙන් ඒ අලගොන් මෙන් අල්ලාහ් දෝබේ කුරාකමුග ඒ මීහා ඉම්තිහාන කරවෙච්ච ජිහාදක
e jihadu sob mi huriya ecche gulun kandal bappa mamma darin ambin gedor muda duniya huriya ecche qurban ko jihad mi hani konan e allah taka miha getu ikhlas re niyete neti waanakamen ei ki kalang mo jihad kurum vidalun wa illa fa kathirun min an-nas la yasiru ila al-yaqin wala ila al-jihad wala shukkiku la shakk mi waram biruhuri waaka un bistana je nukta mi wala emihun midenne halatu ka bayam mihun tibe kurin denne ven islam wegen mihun tibeni eha bodan iman kamu tereva deen dasko taqwa wari ve deen wari umanne bayam mihun tibeni islam ge mohnak vidalun islam mohnak wala shukkiku la shakku bayakwa sevihun gitu ka shakku faddan ulo fiam shakku wanna emihun gita algon men aam halatake medami school takun diyabararu kiyawan nikuna dariwaru emmedu internet wahake venner murtad allah harama imtihan nukura vaashe gota salame kura vaas law shukkiku la shakku emihunna shakke miheku wadda fiam shakku emihunga ala ganna ege jehen walaw umiru bil jihad lama jahadu jihadak amru kuriyas jihadak noda ei midenne huriya achche lobi id laysa indahum min ilmi al yaqin ma yadra'u ar-rib ei emihunge terega hituga nete yaqinuga ilme komate yaqinuga ilme men allah qur'an bayan kore furiha wa'udaki yaqin kama narakaga azaba swargege niyomatta kamichi lolun sida fenne onna yaqinen ena gituga nete mi shakkutaka shubuhat filwala darajaga yaqinen allah madene kanne miyoka sila hodi kanwe bunnas esamveredi ena kanne yaqinen mi shakkuta shubhat filwala fada imanuge yaqin ena gituga nete embima bayko shakku fada fam shakku fedi egutore mi halatun ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال هم هم جهاد نودني كيف ينتهي ميهم هيتو غنته الله إله ورسول أدك ولوبي كبار نته ميهم مدلاي أبدرين دنيا هوريها تشين الله قربان كورا ورغب لوب بين ميهم هيتو غنته نبيما شكو فدا شكو فدين الله قربان متك كلا ما قوالو جم ميهم إجابة إشنودين فهؤلاء إن عوفوا فهي ميهم دنيا من الله ميهم معاف كربا من المحنة ما نك مدني امتحان دنيا كنوجسوا اتبعي قطن ميهم دوق الله فيها إيمان كم كمتيجا الله كمن تري بيرفوشن أول مكو إمامهم أول إقولتك مروجا ماتوا ودخلوا الجنة ميهم سورق والنار الله هر امتحان كربا شيء قطن هر مسلام كرباش وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات اميهم كمت شبهات تك شكوت ودا بايكو اس اميهم امتحانو جسوا فيكم غوانما توجب ريبهم اميهم كتك شكو في ده شبهات تك بايكو ودا اس اجن الله سبحانه وتعالى فمدير قرافيام فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب اميهم الله سبحانه وتعالى شكوتك شبهات فيلوالي فدا علمين كلام فدا نيومة ندفع فيا وإلا صاروا مرتابين إن بجميعهم شكوا فابهم تريجوان وانتقلوا إلى نوع من النفاق إميهم إبرداني نفاق وقترج تريش مي أقول من حالته مي قط بيجنوان أقول من لك مسلمون حساب غنيمون den Quran kiyame Quran ke maan das kur me deen das kur men Allah lob kur matta ka mase kur minge wes ka men den am ola bengulani ko miya ko mas chebuni made ammu ko Europe gaum ta ka mi gair muslim gaum to gair muslim kudinna ko kiyawa ole waragina dari warum deen ede mihun hada fonnech eka ma bodu shaugen nona emihun gina mihun aqida le muslim ena buddhist ena hindu miden okay masalenne ආරෙන් එන උලේ කොට බේගෙන්නවා එන සාරෙන් උලත කනු බේනේ එස් බය කදා ෆෙන් එච්චෙන් ආරමෙන් මිදින කිස් කුරි ජමාන මෙහුම් දක්කා ෆරිවා කමිකාල අකීදා ගවුම් තෙර මෙහුම් වර්ගින කුදින්ගේ ඉස්මෙ මේ කුදින්න නෝම් බල්ලවා අලගොන් මෙන්ගේ ස්කූල් තෝ කියවාදෙන් තිබ්බා ප්‍රින්සිපල් දන් අලගොන් මෙන්ගේ බේබේ ෆුලුන් අලගොන් නා දිමායි බයි බේ ෆුලුන් නා ප්‍රින්සිපල් කොන් කියවන් තිබේ ෆුලුන් අලගොන් එබ්බේ ෆුලක දිමායි ගේ අලගොන් කර දතුරෙග්ගා ඉන්දියාග තනක මඩකොෆ කාම්බෙගේ ගෙනස් ගෙනම අවුන් දන්නා මේ ඉන්දියායේ අවමනක මිතම් කුකුලෙන් නොකේ වෙන්නේ මේ හලාලු හරාම් බලන් ජේනේ මුස්ලිම් ගවර්න්මන්ට් නෝ සා පාකිස්තාන ඕනේ සෞදිය ගන්න අවමන නොජේ බලාකව අස්සේ නොජේ ඉන්දන කතිලාච්ච අවුන් කුර මෙද කද්දන් ඒන බුනි එනකේ ප්‍රින්සිපල් මෙහාර සවුන් දන්නා එන එදේ පුරුස් මති මකාම ගොන්න බේපුල
විදාලුවේ තීහුරියා කියන ජේන බලක් මොනේ මුස්ලිමුන් කතිලාච්චි මා සකරවන්නේ නමුනේ ඒ එමිහුන් කතිලානි මරුවන් ෆෙචිමෙ එම ගෛර මුස්ලිමුන් කාෆරුන් කතිලාච්චි එනබුනේ මා රංගලුවාන සුබ්හානල්ලාහ් මේ අවුණ කාර දෙකියෝ අවුණ දෙන්නේ අලවණක නොකෙන් තිකා මස්නුහුන් නැච්ච අවුණ ගෙනස්තේර එම එමිහුන් විශ්නුමකි කොබල් එමිහුන් විශ්නුමකි තන්තනක් ගොස් හරාන් එච්චේ හලාල් වෙච්චේ උන්න බෙලුම් මේ මෙහර මිසමානුගේ විශ්නුමෙ නොමුලින් කටු විශ්නුමෙන් ඒ බලාක නොජෙන් කුකුළු උලාන එරේ කොම්ම ගොතන් උට්ටස් කේවනේ ආගමෙන් කාබ ෆෑම් බොනා අංගෙල්ලි මංගාක දානු කරන ඥා රංගලන කොම්මෙච් දාගෙන් ෆේ ගොස් ඒ හරාම් මේ ආගමෙන්ගේ حالت දෙන් ආගමෙන්ගේ නමාදෙ මේ අද ආගමෙන් කැරේ විදාලුවානේ තිමන්න මෙන් කුලා හොගම් ටීචරුම් වරන් ඉස්ලාම් දෙන එච්චේ ගෝවානේ තිමන්න වරන් හිෆාට්ට මේකමකෝ එව්ස් නමාදෙන් නුකුරෙන් බයිෆාර දෙන් උකුරද්ද එయ్య දීනුග දිෆාවග වාහදක්ක මීහා ගහලතු මී එම්මෙ නමාදස්න බයිෆාර උකුරබස් දෙවෙන් ඒ වරත් තක්වා වරේ මිහුන්ගේ දැන් එමිහුන් ආස ආගමෙන්ගේ තර්බියත් මිහින්ගනේ තන්තරුම් මෙදෙන්න විහෙන් තඛරුජ් වකින් ආස් මේ ආගමෙන් حالت කිමෙද එමිහා සම ආගම ෆිලා කුරුකන් යත් කුරේ අදිස් මේ මවදෝගේ බොරි හම් මුහිම් වාහකතකින් බාබුග ඉරාත් කුරේ යන්නහු කුරුදු කරේ ආගමෙන් ආෆිලා වක බද්ද කුලන හදා වසුබ්හානක අල්ලාහ් බිහම්දික් අෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික වජසාකුමුල්ලාහු ඛෛරා වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු